svatova i realizacije kontranapada iz hvata. Hvatamo midotik, znači prva stvar prihvatanje midotika i amortizacija. Znači da on udara, da ja nastavim ovde, kada ga hvata posle udarca, jer ovaj udarac može da slomi rebra, može biti svu snagu koju imam, može da me ozbiljno povredi. Poenta je to da ga ja neutrališem amortizacijom, znači rotacijom, uvrtanjem, otvaranjem prostora, privlačenjem te noge. Znači moram da uvrnem telo, da otvorim prostor, da ovu njegovu nogu upatim i privučem u sebe. Druga stvar, kad sam ja ovu nogu upatio, je njegova izolacija. Znači kad spustim ovu nogu dole, on može da čupa, da me gura, da udara, može se vaditi, jasno. Prva stvar, digne nogu visoko gore, rame visoko gore, ruka visoko gore. Ako je njegova noga teška, hvata moje telo rukom. Znači pravim konekciju između ruke i torza i imam mnogo čvršći oslonac. Druga stvar, kontra ruka je ispred sebe, zajedno sa ramenom čini neprobojan zid u slučaju da on krene da udara. Jasno? Treća stvar, izbacivanje za ravnoteže. Spuštam tu glavu napred ka njegovoj nozi, guram ruku napred ka njemu. Na ovaj način prebacam njegovo tenište unazad, sprečavam ga da ne udari. Jasno, izbacujem ga za ravnoteže. Pravim jedan korak kontra nogom. Znači, ako on udario desno, ja napravim korak desno. Pogledaj šta se dešava. Ova kruta veza između njegove noge i mene, njega tera da odskoči. Tako. Ja pravim samo jedan korak. Ne 2, 3, 5. To je zabranjeno pravilo. Jedan korak, rukom vršim pritisak na njegovo telo, guram ga i u ovom odskoku samo treba da ga pipnem nogom po njegove stajne noge. Jasno? Znači u realnoj borbi, u sparingu, u svemu, ja bi to realizovao jednim efektnim low kickom i čišćenjem. Sada nema potreba za tim, potrebno samo da osjetim tajming, da ja taj kontakt i taj dodir izvedem kad on odskoči. Kad je njegova težina na mojoj ruci, a ne na podu. Ako zakasnim, ako kontakt izvedem dok je njegova noga na podu, težina je na toj nozi, male su šanse da ću ga srušiti. Ako taj kontakt napravim dok je on u vazduhu, sa vrlo malo energije mogu da ga izbacim iz ravnoteže i da ga svedem na podu. Ok, kad radim sa prednjom nogom isto to, radim istu priču s tim što u amortizaciji promenim stav. Vidi ovo, on udara, ja hvatam i menjam stav. Dižem nogu gore, rukom pokrivam glavu, brada dole, ruka na njega, korak i čišćenje postajem. Nemojte zaboraviti, nogu morate da držite visoko gore. Nemoj da kad zakoračite da vam noga ode dole, jer on može da se osloni na vas. Noga mora biti visoko gore, pogledajte ovaj efekt. Ja pravim korak, on otkače nazad. Ja pravim korak, on otkače nazad. Ja skatim taj korak, i izbacim se na tebi. Idemo jedan za jedan.